Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syak hirtma ki pulit, halor kajing penperaya kajaka kentang, bat yap uwei uriu pajba. Kajing ya ki persya, ya kajing pentua ya ustai syuriu ku jung ki muslim, kala sya kajing ya penmensau. Ki pajba kila let ban kawang mau, bat hangru ya ki ying kisem, hajunagat jong kajela Gujarat. Uwei uriu pajba ulayap, sanut ki pulit kila mensau, hakajing ya le. Kajing ya ki persya, jong ki pajba, kelami, ban persya ya kapelan jong kanong ba, halor karai, ban pen klem no ya usteshu, lane umuat jong uriu kut kania muslim. Kane kajing ya ki jong ki pajba, kalong ban pen sange no, ya kajing wan tamput jong ka sorkar, ya kane kajaka, badon usteshu riu kut jong ki muslim. Kane kajing ya ki, kala sya kajing ya umsnam, hakaba, kakenhun jong ki pajba, kila let ban kawang mau, bat hangru ya ki ying kisem. Kane kajing ji, kala ji hakamit sngit hoding, kabadai ka kat nriu tarik, ubnai jeliu, ar hajar ar pholai, hajan ka maji wadi, darwaja, hakan nongba junagat, jong ka Gujarat. Ki pulit kila kawang tirgas, bat kila bom lathi, ya kinong ya lek persya, ban penduna ya kajing ya ki. Katkum kajing ya tu uhe pulit, uwei uriu pajba ulayap, बरसान मुद की पुलित किला मनसाव हाकाजिंग या उम्सनाम। एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, वो नोटिस को लेकर नाराज़ होके लगभग 500 से 600 लोग मजेवडी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ पीआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न पीआई, पीएसआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, एलसीपी पीएसआई, ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। हाकाबायादे बात करने का जिंगा उम्सनाम hadu shispa nyok saungut ki nongsha subas new lakem no da ki pulit kila penklan ya kajing pahara hakane ka jaka badon ka jingya umsnam khnang ban khanglat ya kino ki jingjie bas ngose